Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Nandito ka ngayon sa my vlog at kung hindi ka pa naka-subscribe, just click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka sa upcoming videos ko. Salamat sa pagpapatuloy ng panonood guys. Shout out dyan kay Princess Sally. Wati gunung wariakeun anala di persis samiang anaya buri daus sadar diri daw o katay di mangkoko gedung
kang ginawai kabasupi pikirang anaode kasiru geremi sana karonde na korom na buma siru anasa kamu ikau ana au yau to aina ata au pulade na kengie na awa asena wa ni robusa anate ayamana lala agati prinsesa mia familia maromu Mario ikakasai anasaka pemanakano unadita tapasagie aurin indung kami niye maka apa kelaku sade betungku angetang awasaru warake kanune onareni dena koni nakana yawe isusumi samawatan analagi duwiri analadi prinsesa mia anada kenaki pamodogel nakurang puno akan naraka marang kono kosai dina kakamata gemu manasa pikir lalau karano kami yakatumanaku saine kabulagung ese yorongan akong sae kematalaim lang aduh tabu kami akan naku wa maharang naing
tekang sadeng katan toki bulu ako layan saka gereng akamatagmu manasay pikir irau mata ke katembengen anu kurang sa pamandepan kau somata umaya kurang beliau ngakerasai nakade betak kesenyo ati gi prinsesa mia kami ni laut kananai na kadire kasih berkah ginawe di prinsesa mia akabu sopi pikiran kau atau malam begurun anak bainu magende ibu lawan sama rung akabu de apa kemutau tinggi prinsesa mia inu mata tegelai kai punayo sadetu tahu maka susun aku para luagu di binasakan apa namang may labun soranon anak orang na surang kono diri na rin na special to you kay Bayaw. Thank you guys for watching.